Damere bar bella jo, damere kyo kalamo, damere bar bella jo, damere bar bella jo, karamera kyo kurini, tana kira kura kiriyo, kira kurini, tana kira kura diriba, ni kyo kalamo, damere bar bella jo, damere kyo bella jo, bella jo, bella kurwa, bella jo, ni bar bella jo, damere kyo. Yo, wapo tutual dan matina na watini. Do wapo panelis Dr. Caesar Chai. Join kenen ne go be join one the chin. Tini wati topic me hepatitis. Hepatitis gina tie permadit botwa iwilo bokolo. Dok bene permadit botwa Uganda. So chabit me hepatitis ma nino me popi hepatitis wilo bukuru tie ininde pierwa boro icha bich mabirni chi wawachi kongdong wachalo tar Pa LUO i program wa me cha dek wachak tere kit eni chi Dr. Caesar achaya bebiru katete wa kore mod lokme hepatitis B eneni chi ini chik iri i win wek bene kita chabit mo karne awajani tar Pa LUO sharing mer information again awareness mano mite but ini romo neno ngoma romo konyo kere dano ikin gang kunu nyo kama ini bere ye nyo dakta mugu mano tie chochok bori ana fo to dakta for the 12 nying ton for panelists for luak matia winyo bene mwagamu karo walo ikom logme tua twin and to alle way ker twin kom hepatitis bien kito Caesar introducing nino me makelwoni world hepatitis day tie en the period we bor me duma pero tiambi mabin ma diga majani donc wertin nong wa ket nong ni wai lom attack and kom hepatitis no ka actually wai ni to a twin yeah donc kong wa wat no nok ni theme ma tin tieni any ni kikaruni hepatitis we are not waiting on this day 28th of July we call on people around the world to take action because hepatitis can't wait. Nia hepatitis peromoko mirgi kineni kiti kom piu yor mother. Tikong we kong ala chak kong getiet ningel hepatitis ningono. Ngo nyo to a twin ma way lo yeni ngo. To a twin ma way lo yeni any a ren me ma twin berkere dogi Paul Kare Kende ma chalamo pu ma no chuba dana chuba ma 12 bine chango entro dok 12 bin rio ma doge dok chakdong dok pu ma raj ma bene kelu pu ma wak 12 kilo wa tabe ni kolo ka rio ekom kelu tuo ma kelo morning on cirrhosis mon no dong twin do dog no ngo dong ngengo chi dong petit ma bad at all dong ikin ngo ma kelo tuo ni enoni ma wiati tm gonna and ka churi gwai kwidi kona ento Itiano madam peginen ilong ni virus hepatitis A B C D E nyo kai kwai kindu machuli a ba cha da kion kidok bene tie a virus mukane ma 12 kilu hepatitis chalo cytomegalovirus adenovirus ki
herpes simplex virus. Mono tutuale yellow teno, matek tutual. And chow kendo hepatitis been a trap binopinga. P to magong no in the committee the kalweni ko kekene makluone autoimmune disorder. Pole binok hepatitis marui pe chow yo tutual neno. Mar timi tutual ko mon bene trap kelo hepatitis. Kidong miro ngeni yad mo monyo trap kelo to a twin bene. Chal yat moli magluoni isonazid ma pol karan ngeni ke monyo ka ini tiegi ngo tuo magluoni tuberculosis the fampicin bene ke gas magluoni halothane chlorpromazine kidong tuo mo kena bino no metabolic no competitive maber fal tuale tinoni Wilson's disease noni competitive maber madaki copper man ka kumda putati kere kelo tuo bene kelo and hepatitis. Yeah, so apart from hepatitis bene tie kede anoni couldn't have made them on a any low man make company bien tie category madok we are made we any in Kaitali, Uganda, kumbedi lok me mata reggae. Lok me mata reggae. Kumbedi tika kilo tuo maraj mada makilo tuo chui. Dong kino benani ya reggae ma dana mara tuwa le mole makilo woni lera ni. Pieni uchuji maki kiteru kede en gina en ko kitimu ke copper. Sino en copper team mile bada any again enoni. Sino kay ini tigi metabolic problem chalo ni Wilson's disease ni en da copper da team mile ko mino kelo da yela maraj meda. So quand recomme kela yela bien womme mari Uganda tiema twal ye churu ke bione narachela chel maro such as Marom York Nuju, such as Chel, no gene, Kipimu, no Romake, no Musu glass, no 100 meals, Kainde Maro, such as York Nuju, Mono, no de Maro, don't Marom 250 meals, meals, La Pimeno, Romo near York, Pierre B. Mono near a chill, and down matter near a beach in a week. In only matter come attack mother, my kike mediki you in any kill gore maraj mother. Dohi in a chill ma a miromi and I'm corner ye any chum ma one chamo. Gudyero, my agriculture, my university, good people need. Tear down pool, madam, I get my bene get tick again. Get here, get people get, and Kinonia, Bremogi, tear get toxin, one, Magiloni aflatoxin. Moon to Lokane, good chamo, kit toxin and aflatoxin, a chama, pien arche cum fungi, onyo, wall matitino, ma doc, ma tiki queen, and a wall in the Kilone, aspergillus, flavors, parasiticus, and you're producing, you don't like Saranyoge, Capeg to my bear, Guana my peg to my bear, Card my peg to my bear, and when you do go modon.
en ma dong chamo ko keno ai ka in de chamo si en aflatoxin dung woli ko dong ma chao kene kai chamo da dung go twal si twer re ti ko bene kelu ngok kelu we ram da ka ko bene da mu chao kene be do kelu ben ma nyo email le ma la ko lo and twer one a twin you yot twal si dong jo mai university magul magupi mo ne gupi penyo remo padano ni kepim gong chi gino ni e kum dana magupi mo ni percentage ma romo pier bo wen we bor ma chok kim you know mi siel ko chok wen gino ni o aflatoxin ni ti remo gi madong ngeni gyo magen gino eno ni gino ke cham ci dong gupi mu cham bene enu ni chalo wan anyogi kal kabi jim an cham twala ma ke tuwa ni ci no ne tie bene ie ma tek twal en in ma appear ele bachel ele brio ele perio ke pero chel Uganda no supplying onga ke Kenya which walo onga bot Kenya chiki pimo chiki no onga ni dong uko dong level of production no dong ti malo twa chi ku kwero chi ka ro ki duo ko dok onga chen dok gen la pin dok ku ke lok ber ka chal me ko bot down dok Uganda makon no we gini dong ko ni kelo tu ni dong we po ti gede ki guti kede so we ana wani loke ne ben mira kel pen man yo magong nyo to twin twer bino kede betini wat kel lo to 12 thing and hepatitis ento miro log gin ma command tak miro log ma to ko ma tek pen mun gin ma kelo and to twin eno donc kachalo to twin man gong nyo ai kum hepatitis a ba cha da ke e hepatitis a nyo a ke romo gengo ne piene romo no gwer romo gwere we pegene we pe non ke de be no po ke li tu maracho tal ke de be de ino don ke romo mi nyo yat mo magelon immunoglobulin well neck no virus neo hepatitis B ba bene vaccination that ye well gang on in pain on hepatitis C vaccination na pere gino pere attack NPB and C mi pin me kai pin me no ya in itie o ma to pay kumi majority no pay tie protected si mi neni no vaccination ne hepatitis da kono end of work chel lupa gene benge kum hepatitis B si kai ni guerra o hepatitis B mo be no igwa ke dok pero no dok di B ke cha nyo si gen poleki noge kai ni ke remi kumenyo libera magunyo e tuche kede nyo kira down kunyo ni ge guerra ni guerra kom ni tuano ne kida kai ni be ke ngado mo magunyo e nyoro mani ube ke chel ape rumo pera nyo kondo si cha ken ni elume ne tuano kel kobo tu kono ki gen miro twal ni o leon betie nyo pole kobo ki pi kedbet kobo chake ke ngarmone matiki tuoni ent maro kobo ke kumpi pen maamone tuono be por kidgum ki yo magadan ma pol mada pen ni
Kicher ki tuo mo pi ki wang et chino dong wang et dong tuo dong ti ye te lo kano chake ni ngar chen mo ni mano tiki tuo ni wa ko tuo don yo ep si dong par ko bukede si dong en a ki e no gin mer lo me le ma tek ma da mana e kit me gwa ko tuo ni ni makluone hepatitis ni ento tin na mer ni Amerie lokum a reggae Amira Amerie lokum cham ma koko welcome beridano magi pimugi kinone gitie kitue komgi piani no cham do wodo girodon pian tie tuo maklone toxin maglone aflatoxin donc no dungo de daw dungo de remge and get yo magen no ye cham no koko and mano pagito ma be si kong ana we ko man we ami kare ke luora sizo gambene Yeah, and for to tell doctor, and then let me go Christine, and then let me go Christine Tien. Mire kong enbe o gam we ma foot pe gam mega. Mega ye. Let me go Christine. After it I tell Mota won't go multi on the panel today. Tim, I tell Mota to mod bot to 12, Kadak Ban, I tell mod bot Jamatica win lock me phone kubeti. Phone me yacht comb. Ti don't baby long my tongue to 12. Ti get a dark tado, tear for low wang and ticking edge. You come to Macman. Double baby look no. Lutu magatu like to eon go car pitching. Tika in tika winyo phone in te look my doctor tika wine any ati yeah anda mer we be kum lock mano anda na winyo be ki bottle phone maginge yo lock kum tu any kin ma doctor waje ku beti lock kum lock ka chal lock me ma ka pe gwa ka lock me ma be ro mi tu yeah ka me kita nera ga da kwano ka mo ki waini kadi ke bi chia ka rwata ki ngati mo chalo la rimi mo me tami gwa ko mare kede pe jwa la ga cha me ti ka chero ka rwata ki ngati mo ni jwa la go chane beto like chawa chila rio gini yan cha mo ka no de la go tieo chi dong no bu dong ti ye chi de chiar dong e dar dok ngaro mo ne am de dar ki geno kene chi dong tu chi gine ni ko e wang bu ki wang bu so jim mo ma chalo miera yu pe kono bi chiar ka moni bi chiar ka rwate kere jim mi ne ti kere me ngini ram kelo ret ikum skin ni pe ti kere me dakta mo yo ber ka fonyo wan kama no watika ti ye pe ti kere gena chalo bruises pe ti kere pe chiar bor ngatu mu kan pien pe nge cham kan no giti kere en ino kumano so kira dakta wa yo me no gini duan ta kadi be chilo be nyo joma do teki mu kene gitikila kudi tu ne pangi kita bion kadi komgi bat ki wai ni joma ento ki wai ni joma gim ke tiyo ki joma teki nyo joma ki kan ki wachi vulnerable nyo joma ti disabled chamu kene severely disabled mier ke tu cheki gine oni pien ticket gen mo ma ke wa tu oni berti komgi pa wai ni weng ento tie tika tiki chalo igwaro lu tich igwaro jomu teki tutuale madung miyo ke gwak ga gwakani nyu lu ti amu ke miyo ke gwak ga gwakani yin miyo recher chik tuche vaccination pian joni oni ngiramo no tu pian pole pegi ngi kari ka ko wane pegi ngi sino mo ngiramo no tu ki banga tu kene inde chiara don ka konyo gi dunyu la dogi luak wangi nyo jima kumero chikelu tu chi bene kita dakta wa ni eto no la penya bene ko ni dak ba dakta a peni chi cham eni ma ka ki muy chi pe ki muy gi ma be chi gu cher gu kwoko eto dak dua ki muy chu tu kita dakta la chincha wa ke ni gini peto ka do ko do ma ko cham peto ki cham
kai chama dong beri kumi dong laka daw tu machere e chuni no penya gwak nyo marama konyo luak ba daktani no we chama marom mene kon gwak nyo ba pien dong cham ke cher girga wote ngole kuni chama dek chiel ti dugu no gena pegu mo mabe ke nyo gena no kon expose ya ne ke ri chama maduong en mo doni kumi mer me la penya maka daktar dugu chi gwak nyo ramo konyo wake weng kidong gen ambe da nyang mario ni gen mo ti makeluni mold ti art bana may no ko otino chido ma chol green any rat ke gen daktar ti ka wai nani wan po ngai wana chali news la ten mo no ta ke ni donyi i lange ko donyi ko yo neko pe ke tete wati donyi ni ne yue so gini oni nego dan kar gini oni ene rom ki gen ma dakta tika wa cham ka poto ma be furo en furo ne oni ene molding iko art I ultimate ye when when molding I would talk a rom wa ne ki gen experience ma puru ber kom kan wana ata kan wa ti wana de en to ko art when ginu to fu na within tabira chiel utuki funa chiwa tuki luwa dakta tuki chwalo wa tuki pimo wa wanki pimo remo kinang ka tunu donyi remo wa inoni po donyi chiki tuki chwalo joma mier tiji numa healthcare gubi yongu tuki luwa ko ati wanki treating o ki chemical ina gini anyway roma ki gen ma dakta tika wani ke kama peke gwa ko chiam mabe pe dong chiam muto ken cham kamo ken kadi boy jukon kadi wa kwena ka chiam dong mier gwa mabe ci don pa la ma dong ka da dugu cha dugu la chen afo e siza afo e da Before I had a problem. yeah, I lost. Yeah, Christine, lo mo be mo da I don't know tiki pen mo ni borikan. Okay. Ke waji dong dana mo cha mo ken gi cher kalimo lo wodgi inga gi chi kid gi ni en dong no mi chamber men ko lo we ko bet o doctor tu. What question ignoring on it? Ni kalong no chalo ini dana wo ire ka gine kalimo dana gi gini. Yeah. So we gin ni doctor no dong ini chamo gini mar men ko lo cham gi gini. Yeah. But kita wa ni hepatitis machalo nyo en kobo ka ngarmon tiki tu e come. Eno ni ka kwang nyo ngarmon dong tie o no ka tuo tie do e come dong kedo put pia nyo te eno ni twero kobo. Mu ni chalo hepatitis E bino tutwale ki wang pi pien obiti me kid go ma ngarmo no tiki tuo si pi ti tuo donyo pi chi dong dang jera tuo pi dong tuo dong no pi ye ento machalo hepatitis B mono pole bino ka wang nyu ki kero ne mi komi nyo ki tuji kili bi ramano tuo ti ye nyo kai ber ka gwer komi ke gin magati ke mano no peleng ko fal tangiga en gamo la penye ne yeah kidong memmedo ne kum karani mi rawati ni tutu alle post covid madung dano malo me hygiene me ngon kedebe ilo chi dok bene ruju chi ki alcohol rabe where dok bene gen ku pe ko yo to twal chi mi ro medic ti ye no ni Yeah, apo ki pin me rio dok is ni. Kalong ini no chalo chamo puru ini. Ba ini ne no chon. But kada do dok me to ne o be ko no. Si pur do mi chame. ba marrache ni pul ligene ko le ti meni i kama ke kai ye cham kidong ke kel ka tuoi ne chidung eno ni emir ke tim yor ba da dok gen lu dir mai albikal ngi wajini premier ke tuo cham iwi ngom mir kon ke ket gino mo machalo la peru we
ke tuo chami wie malo where pian get fungus the arcing ken ka no mer ka mama de dik ken chi no fungus ti ye chi ka inde way tuo chami fungus ki don ye odon chi yin way ket geno mo kon be kon la pe malo man 12 biro tek pen yamono wa tiki dero ma olo tiedo ki ilu na male mana na da ie ki fuyo no to we 12 go chama be sino en winde no me ka ki dong me to chame ene mir ki walk ma da we pe chamo balle ka kenyo pen ka ro balle ro aflatoxin ni kere temperature ma ke teri ye chame penero temperature magazine is just 100 over 100 man na kenny ento meneko and toxin no ni mirge cook temperature me 400 mon is industrial temperature ma pay is not particular to aragang ti gin ma pay ta ken ai dong ki wo cham ma be ti magin no dion ti ka temane bene ene men nongo species of fungus muke ene madake nero en moni ma ene ma maro wolo cham to wale si eno ni down team kam ken si gitam ni ka gitwel no diero ne we en kinya eno ni we do net dong en aspergillus flavus parasiticus magien ginya en tu ni no ni ki kele madong nero giro si eno ni tar dok tu en pin en to kar ni ni per on tiro maraj madai me chule pien the new magun nero ni gipi mu dano maromo ka wai go nyo dano maromo mi chen e kom dano mi chen le no ni pier mo wen we boro no ti positive mando guno ni o toxin ne tiro de komgi you magun no we en chure cham you know look tie ni cham enemy nen yo metu ko ine maber Yeah. Ofo total doctor. I think puny matini tie puny ma ti. Dore ikita no wano okwero kere ni na hepatitis day iwilo bukanyi. I Uganda nyo botwa igire ya choli kuja. Miero look eni o kato botan mabe. Be koni an kid me gwoke. Me achiel kito doctor wajani. Look me toy cham pia tekotwal. Toy cham mer kita yama chuli gi toy kere chami. No dero kita doctor wajani. No dero tila mal. Dok be no yamo ti ma donyo ye ma toy cham be. Ma kal kari ka dongi kili wako ka goyene. No biro nyikali kumi ma gine. Ma ling. So lok me toy cham eni lok mo ma miru gi puny kere le tieno mano tie dongo gang ki nyuru be no miru ko wek le tieno puny kit jame gi kali gi neno gi tenge mano kero gi me yubo gi ni pere miru ko nen ko nyang bene gi dong lok me pi ai dong gi mo ma dong pire tek dong lo botwa kai ka ji kom ka re dong pi dong gi ti tu ju tangi ama popol ki dal mo kene be tie ma ki tuju tangi ba me gi ben long chi lo ka pire te ko twal i lok me gwo tuo gi kit me pi lo ko ching gi jam mo kene ni la me go Christine be no o guru lok me gwo lo tio dal ma utegi kin gang mi ri nen gi gwo bene yo in ma ini gwo en ni bene mi ri nen ni ka ini chero ka lokere nyo ka mor chinge nyo ka timo ngo gi ni me mi ne cham mi no bedo i jam no pore nyo cham no pore pero cham no ri so twal nyo ka cham ri mor ne kong doge we o gene we ko kon olo no cham tima be ki jam ma gi chamo kere ni be mi be maling ikar en mano wan
Pulka Dharma Tio Kampala, Magatio Kamokena, Magachiro Gang Christmas. Gichiro me don't give excitement. And to come down no papat. Come in the berry yeni, but we come no in the cherry yeni. La pole cano jomo kokitio Kamokena Chidong, Ikarama no Gichiro Gang. Mirbe no Gwaka Betie Ikindano. Ka in the chero kuno excitement men Dharma Gang gini. Gin resistant gi gok no papat. Chiano mera doctor ko good kong. Kitu ni ene kong no jomu tiema no dok gi chiero tuo gi lo wot gi nyogi ne pat dok gi tuo mo kenani. Atamu gine eno ni kita ramu gam kene ene ni tie joma kom kare no gugyero en pol kare tie chale chek ni ka in ti yor yare mi nen ni gwere weki gwok ke hepatitis B chino ganga mo gwere no don endore come non lo igno tuo wero pe donne pe mare en kelbe don tuo bi no don come te yare don ngiro nyo en tuo donyo tu gi luenyo ko ma pia already pain moro pia tek don yupi en ni man ma wan wajini o ni le piero bor pia tek ni in chere pime che no ni in pe ti kerone ci mi ne ni chere ti guere wege be ti kerone nen petit guerre pi hepatitis C you know hepatitis B ode ka inde guerre pi B sinon per ko ni bene kidong nene na waje ni ti jo mo kana magino autoimmune hepatitis na ko ngira lo ni ko ke ken gine to twalem teme ko mondo twal mono dok ti da chalo tu so ka bi no mondo bu mara ten mi da ko mi bergar twal da bene put bene no rama hepatitis mama virus romreti and ko mi bene no ti ka lo ni ko ke ken ti do ke lu gar ma tek ma da nen ya kidong awaja guru lo ma rege ka ini mara rege sino hepatitis to ero reti o yod wa peto bien kado ini na rege don o bala swinyo inda inoda hepatitis mono pede travel plan mono kumi don yege don pe travel when you come back so yod kumbe ne chamano kumi yore a team Iwene en per tek madani mi guerre atamni ka wek man kon agam mai mi peñani Ya ikam mo pe doctor. Kamu gini in dong bene kito uti wi ne kenani. Dong Roma dong gi goke me dong gi lifestyle lo. Dia dong o kom lo to cham lo be pi lo be mara rege so in dong bene sha goke kele dong tende no mirno i goke lo ngo iyo duju kid me ko me kara duju ma no tieni doctor gognyo lokmo tieni i pat me wilo mana ma gini dok tek ye to twal ma lo kamo kene tuoni en tiego wilo weng ento tung bot gang fi tie ma tek twal pen KDBD YouTube lo ma chalo Philippines gine hepatitis B tie malo to twale ye si angeni giti kalwanye ye patwer bajo kono tika mede nyo tika du pin ento duan ma tie rom ma tika wot rom nio tie hepatitis ma mier nen ni gwere dogi kombedi kachokan World Health Organization luka tiki duana chiel ni kombedi ni gen kukil tamni logme sustainable development ma wo bilo ye ni don de marine ni ma piera tek to ale
ikin en enoni ene lo mengo gengo tuo tuo makoba koba come down kede tuo ma pekob mir gengo donc ikin enoni tuo makoba koba en tiechala en hepatitis no and tuo ma pekobo en tiechala arege no kayini mara rege kadon tuo ne rege pekobe kom ngato kenne en tuo maraj me dabar kelli gor ma tuo to ni donc atamani government don't go care or get tijeni from sustainable development and mal lubuni mir kineni ke dua pain WHO katini Uganda to twale to we mar to umu da ngebe ni ya churi wara gama o cham gen ke lara tu rubi choyo wani mate do kai chulu karga kare ko pien guppi moni ya chuli dano marro marro ka ngerwa ni ka chuli ke waingo kato gwang nyo dang nge kato ni no achel ma ke marro gwang nyo ni no beach ni na beach in a week kai ne mede you know ne ke marro gogno 240 days when most of the year no down take magomera sidong matenu kar kare ho kon twero kelu to twin dok kon eno madana marni tiki go no ni ti heavy metals chalo awaje pi copper chalo kin mag yubu kela lera and yen meli yoneni and obedu tube make yubu copper chi lera copper ti malu twalu e metal mo kana magino and lead arsenic cadmium murji mo bene pegirong by gira kono timo kom nini ento pebere twani o down to maro ne twan silong go ki bob WHO ni ki fon down wek mat ko en kilo tu kede pe kobo kin down ento kilo tu da wata bene yes apo to try that look any period tech merba look any period tech ma unju moti winwa atamo peginen mer ni show patar ko ken ko hepatitis dong yero nen ni en manda to tiam ko to ne o kat o wo botan ku yamaleng ni tu ni en ka dong ini mer ge gina chen ma ini wa dakta ma do o ke ra por chin ena ye da kita gi timo ke ra re gang ku ya pipe money en magi kubu gi kuma gulu money chero kuma gulu chan chi dong jemi ton ku ya tek kuma re ko ni ne cage but ka do ini wa chi kar en kopa en modok tube en ni bendok no mede kume en kamarong pero tie yo no dok pa nyang en ni ne no kita la lok mo koman pia te ko to o we dong an guda re ni chero be do te ko bo Christine lo ramoy wa dok pe ni dong en ya Dakta inde tuju mian vulo dia jal. Mama dak kwen kilo ka yan dong wa dong be dong lifestyle do la ka kubedi ma pie chulo la tiene school ke ne men mu dong eni men me wilo ka ma pie wilo vok eni me wilo ka ma pie wilo chami art eni me wilo ka ento be ka wa ngeyu lo kira buk pala chu wa ni ka pe nge pin chilok pin bilo ni oni be ka wa ngeyu kara jimi en ma dakta wa metals ni giti ka ma dang ki ka mata ne look and mi a kan ke bin ke tu dakta ma gen ka gina kuman ti ka wa ka don ke tita gwana ma mua ka ke tika boko ka gwana ka ke tika yubene me tetu lu juro gwana ni ka ngi karo ki wati kuoko mu ke ni kuoko karni ari ade lu ki tanga te ni chawa ne tike de wa kwan gwana mo gwana mu ke no do topo ma dun chiol dun ki gwana gina chiol ki kume dun ene dun mold
chi no ki oro ko ki panyen wa ki mod ni wen ka ki yugo ko kon ka don ki mi ki dan mal ini kar down ti kan ka kengi ano pa ngi da ka ki ti ne ka kengi ti siza peda mo gama duong lo ka da ko chung bia ka do kan ande dang ya tam again lo ka kon Ya loka ko mero giti ye matek kutwan. So me doctor iti Kamed merman nok and ko. Istade ma en olaro tumu gen kila warne chan butimo. Gu kerro chado standard Scotch whiskey. Ke with you American standards. Pieni kon lienuni o lil madama yi kaini mari ti amatu kon. Pedak no ti metals ye. And okay kilu kon me Uganda maguneno kedo Uganda wade ke vodka ki gin mo make Uganda gunoni and clear later no kinoni gin ma pool tea at twal ma picking ig no ma ter kelle come down donc en kon combine any en kon come ni adregi ki come o algina ethanol en kon kilo tuo come down kada ke medi ni ngo chupa ngogi copper ma lead arsenic ijima puti chile no ko terway area mano pewange kelo ko gar ma te da yeah afo to twal doctor afo to twal ma tini wabe giro mer ma chok bien enino diero ma doctor o keliwa me man ma chek ma pire tek ma no mi agi bo doctor ma en ngi jami egini tuju idok mene kirano en tierro kelene we wan yang environment ma wano tiye ok egini tuju abi mi okara dong bot Christine ki doctor me tierro ne but ma mi romero wajane ke ken is ni apura no me look en me kopari koma ini mar mi no inen kama gitero gi ye ka ini neno koma no gitero ma en mer ni gikeri ya gulu chiki tona ni maybe no go bebe ento noni en ni lira en ma pipe dok kuno dok chero ba kuma gula chiel ka dok chero kama ni gikweyo ka dok ton gine ni atama en kama peron tie ye en neno badong tek lo en ai dakta furo waje kombeli one ma pewa ol ni a combination of copper mano pi en agi ye kom arre kom ni no tek chi waneno maber ki me laro kari kama ki maro ye ko kama ki timo ye namo mogo igini mier no ngi wajen lo hepatitis egini yen ko ka ini cha kamar ko wa pi ma ini gini ni be ndok no wa chama ini chama ni be no kira pis waje gwana ni be no ro tela kiro mo ni kiro no wati nya je mo pola tai komwa ma pebero tol so gina pere tek kum kar eni ena ye lok me vaccination ka ini itiki kar mo ma iromo no vaccination ilok me hepatitis eni ada miri nong vaccination we ko konyi olo ki tuoni eni ye tuoni don ka nya ki mo abc wa ngo gini don kira wajane mira me don lifestyle ye go so wa po to twal icha bit ma bino ni kong do wa bi ne ma tu do lok me to cham actually yam ki to cham be ma da anan han kita ada na yam boyo ke ngo ma gi boyo ki lum mero ma be no gi ker I gene lier malo height man ki mano chi directly ching kira ki timo kere karika korbino donc mero donc pe wadok i topic in wano be la wabi nyama lok ni tabit ma bino ni kita chuli tuoyo kere cham
ono tima bera twal ma kadika in kadika ki kwanyo kalwo ineno kira no to ke ma go no tima be but in chalo ikom kalmon in dong diero igni wok no te runya but wabin neno lok ni I chabit mabiro ni lok metwo cham ka in chi ki idea mo kita miro ki to ke cham mabe bin ke de chabit mabiro ni weri wa nyam loke ni konyo wa nyamo tam konyo wa maber to so Christine loki me gigi don we kwa twe lok ma gigi pedong lok mo mapol lok ni afonye da pian lo lok wi wani dakta ki in la dit si da chincha ben mukate donc chincha bet da nyang ni mod kar peti ko ate kan ka ti we cham wo ki ka boy kan ti la wu na wa chi ka yup tang chai tang ga wuzi mo ko cha me na chol cha we nan ko ene pe mod ju me na bi kwa na bi lwa ka kenyu ruju kenyu chi otune chi tetune kira dakta wa gini pe wang an dong ga cha la ko na ka bi konya wun ka wunyu ki wa ko no bene nen ku menu ke nen ge mani u bale pe di wa wi ni ki kan do cha ka wa ki pen wi ni do dong ti ka nyuto yen si am oni ki kan ge na me ni lo ka ni la ko na da ka bi mete ki lupone for is la this season thank you for Christine do po wi do mogati en mo wan o kero gi mogati ka pe ne mo be in ro chama moldo ma tera ana po ka do yam ki kampara nyo kit gum kenyu in mogati mo ri yo for kire mo kenyu ni mi ro ne mo be ka do ngwe wa mir ka me wang mo be do mir temperature wa mi angwen gi kulu ni ti do no mi ri te kwene Bekari be peti mi angwen kira dakta wa why do mi do ite kwene wek tu no chang tu do ite teri gini we do make him believe you do do ite teri we do apo doctor look me agiri don to watika winyi oh sorry ana again yeah doctor look me agiri yes I think we don't yes okay ana apo na no down mo no kitika try to do one bene ma apo do one ge kwan mu kati yeah ma we ti ki bot pol be en wajini gwanda mo chalo otolia ma pechame wang ma ki ko ki kono look ti kenyo yes and kid make ko chame no ene mir ke go ke kwede ene doc and mole no donye yeo no kida wa ni mole no ni nyuala and toxin in ma peneke kai wa ni kill temperature madam way 400 chicken ni wa auto do you know kidong duan madam kibot raba and why good health is key to living happy. Thank you for the very educated constant. So for him look in ma we have a logoni work down bet ka logone bet ka Pwony Pierre Technical donc kedwa World Health Organization gen was a teeny Uganda down Marocon da ngokar ko mukuru da ngi study ma ulara tu no gen kill a war temo we ni actually to alle Marocon da kar bene donc jemme madano tiga marne wak pegi ngi ma bere to je ya rege no ethanol man dana mer ngi marne ento bene tie metals but by taking you to wong no from kendo ento gin ma du ki ngi da ni down to ta ma da ki lo me pa kede bit wong no metal pati atem ento kai ni mar ko near a beach in a week makuno kede bit wa bera ni average ni or kato every day in a beach kai in the medal ni mano mostly
240 days in a year, many a time out of town. Oh no, kilo to a swing, no, kilo to a kilo garo. You know, down we are go okay. Combedini WHO kilo long knee. We know when Gumo or Tien name and where T come long sustainable development goal. Magu 2015 in Paris. And it can get Tien long making two Macopa cover, in making two, get it two, Macopa cover, Kin two, Macopa cover, and T and a reggae. You know, down on here. When I get T, one more meal telephone, and we're legging cat look and it teach. Unavoided one. Yeah. Of 4 to 12 doctor, of 4 to 12. Look any for the one word, which pay where a bit yellow show per tar per look again, ni well low teenage dick. She don't know local gikanku. They look anywhere what in Yamane, a gang come in the berry, a gang come no in a weary. Kali kama ini maro ye mat ka ini ka mat men namo ini namo ne dong kira dakta wa ne kan namo ne dong imu hachel te wa maro ki mo ma do be keli pero ci be du ju romo nyama tamme ki dal mo no ti namo ken gi ngar mo mu ge namo pe ento mi no ini ne na dugi men namo mo ne ma ini ti ye ne afo e wunto 12 petini wagi routine program in ma be ma meet ma doctor for 12 me jalokari gi me sharing the ma me gi dana ma pol particularly gi actually the worry for 12 jomote nan wa it's a bit ma bino ini bin gi ideas kita gi to ke de cham kita yam ini nen gi to ke de cham gi ngo ma be ma ga ma to ke de cham where obed mabe where yot como beti and hepatitis and kongdong when you dok o dok chen poche ken bo la mego Christine bo fo to twal kadi wati wana de ken dan mo ken ni jemne o dia wato twal I chabit dueria dek mon eni jemne petit mabe to twal responsibility tema pol ci bene duju nyako tambe na duju is part of ko yermiro ko kere wana fo to 12 jojo kamaro warwate do icha dek babino Kamere baro bella jo, kamere kyo kalla wo, kamere baro bella jo.